Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan novi video, nadam se da me čujete. Ovaj video će biti kratak i služit će za moju najavu povratka na YouTube. Eto, x puta sam najavljivao povratak, ali nikako da se vratim, gdje se trenutno nalazim u radionici svog oca. Nešto razmišljam, treba nešto da napravim, ali o tome ćemo možda u nekom narednih klipova, ako sve završim. Šta je poenta ovog klipa? Želim da najavim da će biti ozbiljnih tema u narednom periodu, također bit će i zanimljivih vlogova, jedan uskoro, u nekih narednih 10-15 dana će biti objavljen. Također, novembar je mjesec festivala i to kad dođe vrijeme ću najaviti. Isto tako, očekujte od mene da ću se potruditi da produkcijski budem aktivniji, jer sad imam i opremu. Fotoaparat sam kupio, ko me prati na Instagramu zna. Također, računar sam sredio, mogu da montiram, a i realno neke klipove mogu i bez montaže da pustim, kao što je ovaj. Vidjet ću da će trebati šta da se montira. Također želim da kažem da mi je cilj da uvećam što je više moguće broj pretplatnika do kraja godine, a da do kraja sljedeće godine dođem do 1000 pretplatnika, ali to isključivo zavisi od mene. Tako da hajmo sad, pomognite vi meni lajkom, šerom i subscribe-om, a ja ću vama to uzvratiti, to jest ja ću vama za to uzvratiti kvalitetnim kontentom. Toliko za sada, drugari, pa se vidimo i čujemo.